Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing pentraya kesurok marngor pelut bat mau kan wakwang lingba ke skim PMG SY ke bajengai 1.9 kilometer kala sakut klem dalak ban pendap haduk mentah watla kepor jang kajing pentraya kani kesurok kala jankun ginong elam kesenjuk kirang ba senong marngor area habakren halor kani kesurok kilapan pau ya kajing sengau kia ke bakrau ha ke bayadep kajing ut jing nam juki pat ba nong sok senong. Syuk-syuk lah ya tu, bahaga jing shisha ya ketanda jong katay kesurok, ladak ban ay na du senam hajar kat kandai, hendai mentala saw senam kenti, katay kesurok watang shipawaru, ampat dab, bat mentah kadang sa shi senam ban trey kani kesurok. Na kaliang kinong elam senong kilapan pauru da kababu ya kajing kali bahatu andang lak mo bau kontraktor on pendap ya katay kesurok kapadang sa mentah sa kumbalai pawa hapo shi senam. Syuk-syuk kesenjuk kala kentujur ya katanat PWD lambat UMLA katan bakin syem kia kloy na kabenta kani kesurok amban cu syem kabui ya ki kampen roy jong ki pat ba. Senjuk kira baik senang margo area ngakum skutri jong senjuk kira baik senang margo area ngidap daga jeng sukia ke bakrau hag bede bege jeng ur jeng nam jong ipat jong senang jong ada senang flut hag bai ya tendar la sedang do orja karandai ndrei mentala saus nam kenti kanega surok watang si pawar perlawan pendap di kadang sa mentang stang si senam ba untre kanega surok kadba lai pawa bede kadang sa hatu dangla mo nagle kontraktor kan pendap yang kadang surok badang sa lai pawa hapo sistem te kumbali oskewa ki social media ba kadang surok kadang jing la jo male ban wara kadang surok sadu kadang jaka ndrei hatu umdon mo ga jigit kli ban page ban jingo ban ya ai jimut lane ban kentukan pamlem ya ka kontraktor baga di pentre no kadang surok wud kumbala patha na galeng ka sokat pedang namar bala da kumbalong menta imat ba kumba don baong ba kadege jingla kadege jigit kli jo mele ndrei ndagi page pat na galo mele semla don kanu ga jigit kli na bantawan pedlem na bataka roy ka param ta ka bahaga miat namar ba hadu menta mene kadege surok kadang long kumni kumba julong lalong tek kumba mdon nang mikmat mdon mele mdon mdisi ibanya peje jingolem nag banta kane garoy kapar kila da kumbo mele kumu lokalo mele udon syaga taga jigit kli ulade ban kentukan pam ya ki kontraktor bagi di ban trewur gane usurok badan pendap gane usurok hakapor ke babiang nde ben sim kabu nag banta ka baka miat nam taga roy kapar jogi pai dong sunong kam tam ngne po sunong makan pelot di ngamda kren bun ke rei bu tanga jing kerpat ba nagaleng ka pilu di department rangkat ka jing seran lang jong lokal meri kin subha ban pendep no ga de surok kloy ker bala lane haswa ban solong ga ka election mele haunus na barjar play lem da kumta ngmda mla ban pendep hapo unusnam kemudian kapor ko lakut barkadeng surok ikong kinong senong iban pau kajing benyaw halor kajing slam jong kajing pentre ya kan ya kasrok kabala nadu arjar kat kandai la dai ka work order ban pentre re do menta kadang sakut kiwi ki kontraktor ba pentre kiwi ki surok kila ada blood baro tang kan ya kasnong jungi
ka sakut bar sadin ka dena mar ka jing nyoben bangilong hanong kondong ngi duna ka jing nang jing start ngi duna ka pule ka puthi ngi duna ha bubun kiliang tikum ka jing pen pau halor ka jing kren jong u nong yalam u MLA jongi u baong ba baro kisurok hapo ka constituency nong ston pada pensiang rong lut baro reha ka nega snong jongi kadang sakut adu menta kaba 100 kilometer tam kabadai ban siang rong hadu menta tang hadu sispa metar padon ka siang rong tingi pen pau ka jing benyau halor kene ni kerpat je kibor bah halor bakin simkia kamploi ban pendep no kene ka surok kabangi ya kendu sibun ki jing ha ka kit ka ba ha ka let kawan ha ka pang ka chitom kumai kine ki surok jenjar baki kali kin lat ban let jing let na baro ka wi ka saudong sunong jong kane ka sunong jongi te halor kane ngibu ka jing kerpat kerpang ya u MLA jongi uba dai ban pet ya kane ka sunong jongi kumbau loong bala pendep lut baro ki surok ban siang rong tingi penpau ha kane ka sunong jongi ba umpat dep tingi kerpat ba un penlek na kam kloi shwa ka election ni na kaling gasnong mukhan flut niyang hangne ban pinseo spi ha ka bai de bat ka surok namar kumba ngi i ba katkum ka order ba hajisha kan ka surok sinong jungi nadu ka sitarik jong ubna Desember arjar arpo ngi i ba la sedang ban pentre kan ka surok tenre hadu menta tang si pawaru naka sikilo 4 la ban pendep tang ban siang tang umo selin ru ikrek surok pek karena ka jing khoru khoram kan kalanti ka jungi tengi ha ka bai dei bat kaliang ka kit ka ba khamtam ha ka sitom ka sipa karno ngidap da ka jing sungu jenjar khamtam ha ka poliur habadan ka ki bapang ba sitom ngila haban sukit ha ki krong tengi na kaling ka sinong karno ngidap da ka jing sungu jenjar du kata-kata tengah kerpat haka badai bat kamtami u kontraktor u badai ban pentre ya kana ka surok kana po sinong jungi i kerpat da ka basurit ngi na kaling ka sinong sobha phi kum u kontraktor haba phimpat la ban pentre ya kino ki skim kamtam ka dai bat ka surok balai phi chuan tep kai ya haban wan tep la ne ban wan apply ya ki ban pentre ya ki surok ki jungi tengi na kaling kasinong da kerpat jur du kata-kata kamtam bat kumjuru ya lokal MDC lokal lane u sitting kamtam u badai u MLA u badai pej ya ka Nongstoin constituency hoit ni saju i haki khubor bahana la jan baro kisnong ha ki baha po jong ka Nongstoin constituency ki la yo ya ki surok rong haman la kisnong la poilut ki surok rong re hang na sinong jungi pej kadne hato perlok perjor pi baro pi bede hapo kanong Nongstoin constituency hato pi ong bahato kane kasurok kala dei sia kata kasurok rong hang nang i hot kane kade karong tangba kane kade karong kendeu bala ai kade karong kepala ai do bele omba karong ba la pentre da kontraktor lang ba kiskim ban pentre kane kasurok sinong kajungi te mangi kum kaling kasinong ni da karpat jur sobha